Times of Mizoram clear thin tu te chunga masa in riat thiamna kan handila news channel dangte angin kan regular thaimeu lova amaro chu kan tuina lam an miawa pilbo thak ero chu kan tum lova akha tok chuan ron inlan le zau kan tuma daily news ang ni lovin weekly roundup ang zongin analysis editorial kan ron tito anga kan channel lo clear thin tu te point min dem lul su kan phak tok ang zelin min lo thiam don nia Voin hi November ni som pakhat ania International News and Politics lam Donald Trump-an ma alanghal Kamala Harris a president thawangem ti te kan ngai thlau donani Presidential election campaign laya Donald Trump thu soi chinchia hlo bernia langchu Russia Ukraine war hi darkar som ni pali chungin ka titop thayang tia asoi kha aniome Ukraine achak emo chaklo emo nunnal hutak tak chanbel hi atul to lo Indona hi atop tiurani ati olsam et maya Russia adem lova Ukraine thlawang a hau chuang hek lo winning or losing chaklo lam ain Indona ti top adu nakha darkar som ni pali nikhat chunga inka hai apuan thaina chantur ani ve tlat mai ni US election results chu atlang pui kan thadeu vek toanga vote hit share zo vek alani lova claimin result aladang lam thai hlekanga thu chiang chu Republican Party an chak chiang hle a electoral vote zathum som panila toin Democrats Party chuan zani som ni paruk an la a kumsang ni som ni khan Biden chuan zathum paruk ala a kumsang ni som paruk election a khan Trump chuan sit zathum pali ala ani Donald Trump hian popular vote mi pui vote a muthaviau maya Republican presidential candidate omto zongzonga popular vote hui tamber ani anring hiala voin November ni som pakhat chun lai thleng khan vote maktadwai som sari pali point pariat pathum pali amuto a kumsang ni som ni election akhum chiang hle US presidential election hi candidate panhi lek in baina ang ani a independent le twalto candidate omve thin takma se 2% po anlangai meu lo chuwangin tuntuma Republican Party changna hi anamai lo hle a Biden alal chung khan Trump le ahote anum mai lova an thok rimani ti alang kaini lama chuan election don chawa thil thatidu candidate antama politics sibol hlo viawangin langma se a thok rimate bok hi antlingdu ania kumsang ni palia tang to khan Republican Party hi mi pui vota anla chakle mia lova President George W. Bush an maktadwai somruk pani muin popular vota achaka khami nuwa an chakle masak berna chu tuntrum election hi ani kumsang ni som ni presidential election a khan Joe Biden khan US political history record asyama president candidate to zinga popular vote hui nem berni in 81.3 million ala ani kumsom seripariat mi Trump hian battleground state anti in netok na state pasarite ala 5 veka Senate le House of Representatives an thunun dona Donald Trump hian adu chu ati thei vek dona adal theitur anom don lova midterm election ma chu alal vet don hle ani Trump admin noya puipa turte claim kan thei to a Trump admin phasa a US ambassador to UN Nikki Haley le US Secretary of State Mike Pompeo te chu laklu atum to lova Elon Musk te Vivek Ramaswamy te Tom Homan te chu Trump admina din mun poimo cheltura chiang sa an ni to a US ambassador to UN tur hian Elise Stefanik atlangfel to a Stefanik hi New York representative animek Donald Trump le Elon Musk hi thianin charthar ti taka anin po ang reng viawa Mar-a-Lago golf course lama nimin po khan Elon Musk le afa te pani chu mu anni tuntuma Donald Trump atlin thaina poimo chu freedom of speech social media lianten anken ko wangani ti ila adik thayome Elon Musk khan Twitter alai thor maya Donald Trump tan zaren takin asyam saka Republican Party campaign fana US dollar maktadwai zale somlai achunglut boka mimal contribution anga chut chuan Elon Musk aya tho hlok hi anum om love kan riat thewangin Kamala Harris hian campaign hun anga lova achak lo po hi thilom takani Biden kha July ni som ni pani vela presidential race atangin ain nuk dok chawa Kamala Harris khan campaign achun zoma thlathum air or chau hun amangani ti chuan achak lo zui ta boka Kamala Harris lamtang te chuan Joe Biden anmo pu na hlea
atir khan Joe Biden khan Kamala Harris kian vat sela chuan kan chakma na an ti a President Joe Biden laka thilian tak an phut ta tlut maya Donald Trump ain Kamala Harris hian White House alwa masathut thei Kamala Harris thlop tu Jamal Simons chuan President Joe Biden chu arang thei ang bera US President atanga banna thelu turin aphuta Vice President Kamala Harris chu January ni som ni ma thleng US maiche President Masaber ni tir turin anor US Constitution hian election atanga thali chung transition period sarkar in thlak na hun asiam saka Kamala Harris hi Joe Biden an akiana President ani hlau chuan January ni som hnia sarkar in thlak ngal lo ve theibok heng kan soite hi thuchiang tak chu ani lo Kamala tan US President ni thaina tun tumbak hi am to lo mai thaya Republican Party an chaksia kumlama naw pang US Vice President naw pang berda tu ni tur JD Vance hi Kamala ai chuan President turin US mi puin andu dona tin Democrat sunga Kamala hi atlana to lowang chuwangin President Joe Biden hian railo te chu Kamala Harris hi White House alwa tirdu mai theni Donald Trump campaign outla Russia Ukraine war ti top chung chang chu Trump chuan abo zui nga la January ni som ni pakhat sang ni som ni panga nulama chuan Ukraine mi puite po muang lain zanmu an ching ve thaito kan bei sei November ni riat khan President elect Donald Trump chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky abia a he huna hian Elon Musk po atelve Trump le Zelensky hian in daunalam an la soi cha lo ni na langa heti lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Starlink internet man tir tu Elon Musk hena lom thu a soimol molani November ni som pakhat tukin khan President elect Donald Trump chuan Russian President Vladimir Putin chu abeve boka US Today in a report danin Ukraine in dona thar tho lo turin Trump-an Putin aril nin azia President Joe Biden chuan Donald Trump chu Ukraine thathlam lo turin alo cha ve mol boka Trump hian engtin nge ati don ni heti lai hian Trump-an Putin abyak malok nemin pathian ni khan Ukraine chuan Moscow drone som thum pali mangin abaya Russia hian thungrul alatum donem nge Trump thu cha hi an beng khon don tunkar top lama chuan Putinan Trump a hlau tak nge hlau tak lo kan thretura nga yang Donald Trump hian Washington in Ukraine atan pui vak hi adu lova Biden admin chuan US dollar billion som nga pali point ni z Ukraine apetoa Trump alal don ta kawangin Joe Biden chuan billion kwa lai pek phalna ajiak felto nin an soiboka United States economy hian tuar om rengani engpo ni se Russia laka chuan Ukraine kantran jok fekang amaro chu Russia Ukraine war hian kumthum apumhlum fel trap toa indona omjenei lo tak ani Donald Trump thantlin ani hnu hian ramhruai tu som sari ayatam abetoa abyak masa te jinga Prime Minister Narendra Modi le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te antela khovel boruak man omtak hnuaya White House lua atum viawni Vladimir Putin hena po buaina thar hnuaya White House lua kadu lo atin in Washington Post chuan aziaka January ni som ni ma indona aso sangani chuan athuoi lote asop rep du mel viawani November ninga election atangen ni sari vela liam toa Donald Trump hian ramhruai tulok mi som sari chuang fe abetoa tumna tak nena US mai ni lo khovel rambungte enkol atumti alang kaini lama chuan an hun zong politics lama in mang an han sarkara thathuma liama kanla sarkar rai lo ema anti zuta heng mi te hi kum khan nuwa po eng walan ni chuang lova politician naran angin Trump an tlingtla vele thin Trump hian party office tin lomnate amang ve thawangem ramsiam atumzia White House alwa ma athilti hian asoifia viau chuan ariat ole tuntumatan chuan khati zong khan nile phot mai sela naktuk lama Manipur lam chanchin po update ron siam kan tumanga chuti rualin regular tak chuan kan ti thaidon lova khiltu te in hriat thiamna kan dil non le ani in zawai mang traffic ule